Enshongezi minisita zitahiremo nkwe kuragira abataka kutandika kurukozesa nkaburijo itakero rukugambwaho ndarishangwa mu cyaro cya Rubango muri Rugando RWAMPARA kandi niriyengana hika 2007 kandi ribirana rukozesa bw'abantu abarukurenga mu 15 abataka barukurenga 10 n'abashyurire minisita w'ibyamataka bari kugira ngo umugiga Robert Rutebemberwa kababingo mu itaka ryabo ero bazarirweho ngwene hati ni nyabuza minisita nko witaka nko ryo mu system zeze za sache na china computers for sure land zo mu Uganda twine muzinga bwanyuma ya Robert kubabingo mu itaka ryabo akareta abasirikare binji kukumita kereche bari kugira ngo babanyangarize no kubatera inkoni itwo no mukusoma kwitwa cya twashomere embundu ne kumo muntu konke mbunde za Uganda wirobo nisikuma mataka nisikumente nisikume mbuzi oyereka hitaka kankumu bakutere mbundu shabangu mwako mbasa nangwa batubwireho obwiro obuto turyo ko buri nufa embuzi tazibeze rumwe tamezeze rumwe ziben zirya rene mshokera biryo egumizamo rene kerije kwerera hije ko audit zibere ningashi tuhere zitaka ryito abo ko teka itakiriya rya hero government n'abantu kunkata company abebembezo ba RWAMPARA bebembira umunyishengero Kazimore Asimwe begekerire bizibebe byona habushomankuzi oburi mu kitongore cy'amataka hariho ntunguka ahatari ubusingi Moshono ryahingira hambundu usharura hambundu ona shekyo njibasika Bitho nawe Robert Rutebemberwa w'abataka bari kwetombwitira azirengwa itakera karuguru mu mateka bita batake kibahakanise twashangira opportunity yo kugura itaka kandi ririho twakora due diligence twashanga itaka ebine chapa umubyobuhikire twarigura konka twagura lizi in other words tukapangisa bwanyuma yo kurikiriza imbaju zombi Minisita Judith Nabakooba baragire ngo abataka bagaruke bakoze sitaka ryabo nkaburijo What I need RDC and DPC bwana RDC na DPC I want you to let people graze their animals. RDC na DPC Security, private security guards should get out of this place. abantu abantu bagira ngo bakatungita kero barukurihebwo bugabe bwa nkoro umwaka gwa 2054 ngo barisizemwe amatungo kandi group y'abantu 23 bakegito mu kibina cya Kitwe Nyamateete Farmers Group beto bwa nyuma yo bwire buringwa batakaba bakija baye yahuramu rero abantu 12 bayeyeta ba Kitwe Nyamateete Farmers and Company Limited umwaka gwa 1993 abizire bakagumizamo bakakoze se chapa beto abasigira muri Kitwe Nyamateete Farmers Group bakabahakanisa bwa nyuma yo kutunga chapa aba bakagumizamo baruguzo mugiga Robert Rutebemberwa hari billion 1 na million rushanjo bita habwo kugumamo kuhakanisa hagati y'ibigombe byombiri naho Minisita Nabakooba cweriremo ngo itakerere garike kukozesebwa nko kucyabire kiro mu mwaka gwa 2054 okusiyo bwo kucondoza kurawe itakerere rya habyaro benebero mu Rwenjiri Kitwe Rubanga Nyamateete ebero kushangwa mugombora ya Rugando mu district ya RWAMPARA Gasha kwa Susan Charisima